Ikaze mwe mwese bakunzi ba Rurambo TV show. Tubahaye ikaze. Bwana Dani umaze kuba umusangwa hano. Yego. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Yego. Tudatinze rero wiyita Idubu. Yego. Uri Idubu? Na 6 nyinshi. Turakagara. Akagara niki? Jambo akagara kuri. Ahubwo mbajije gucyo ndikana. Tubonye ko mbaye nkuwikanze. Akagara. Tekereza yuko umuntu wese wikunda ataba akagara. Keretse umuntu utaza agaciro kiwe bwite ko kubaho kwiwe. Rero njewe ndi Idubu. Uri Idubu. Yego. Hanyuma ijambo akagara, reka tugaruke kuri iryo jambo kubera ko hari abana bato batazi ubusobanuro bw'ibyo bintu cyangwa se abadukurikiye audience yacu itari mu bwoko bwacu, kuko iryo ni ijambo naryo rimaze kunyura mu matwi y'abantu kenshi. Wadusobanurira akagara niki? Akagara navuga na gasekte k'abantu bake batabuza intego zose ziba zifatika kugerwaho ariko gahoraho iteka mu mateka y'abantu. Amateka twaba tuzi y'ibihugu no ibohorwa ry'ibihugu n'ibohorwa ry'abantu, ubwigenge bw'abantu, kurenganurwa kw'abantu runaka. Nubundi twagiye twumva ko hagiye habaho bamwe muri bo batabaga bisanga mu bitekerezo bya bene wabo, bagahakana akarengane n'ubwicarubozo bakorerwa, babibona gutya bakagira ibindi bitekerezo byaje bibaja mu mutwe, bibumvisha yuko hari impamvu mwebwe ngo twebwe twenyine twe twitera ngo gupfa. Noneho wabyibaza aba bantu bitwa akagara ni abantu bahakana akarengane dukorerwa. Nyuma uvuze ko noneho no mu bindi bihugu ako kagara kari nabahakana ibo ntibitwa guko. Ibo babaga nyine wenda batanitwa nuko abangaba bakagara sinzi aka kazina n'umwe muri bo wakavuze, bari bafite akagroupe ngo bavugiraho amagambo yabo yo kwanga ubwoko. Hanyuma muri ya magambo yo kwanga batabazi n'ubwoko bari bo bonyine biyita akagara. Mu Kinyamurenge no mu Kinyarwanda bifite ukundi bisobanura ijambo akagara, ariko ibo bakagize nk'agatorero ko guhuriraho banga ubwoko, bavuga ubwoko nabi n'ubutabazi bw'abashaka kurengera abavyeyi bishwaga hariya. Nuko nzi akagara. Kuko cyane cyane uwo bangaga kanatangiriyeho ni genero warayidusize. Niho iryo jambo ryatangiriye. Gute? Ndakeka numva bwa mbere iyo rekodi ivugwa y'akagara. Hari abana bari bafashwe mateka mu Mikenge. Bamaze gufatwa matekwa, umuntu umwe muri abo baba muri ako kantu kanga ubwoko, katifuriza ubwoko bwacu kubaho, cyangwa se kamenyereye ubuhake. Kamenyereye gutamikwa, kamenyereye buri umuntu ubu notamikwa, izindi inshuti zanje zikanshigikira kandi zo zitahazirya. Ziri mu nzara yazo ariko zikaguma zikanshigikira tunjewe ndi kurya gusa pampabwa bituma mvuga kuri ya mpamvuga. Rero abo bantu bose umunsi abana bafatwa hariya mu Mikenge barahamagaranye, haje rekodi ivuga ngo bahurire ku kagara kabo baganire ngo ku bintu byaraye bibaye. Abana ngo bari kwicishwa na generale waraye utambutse, kandi bari bafashwe kuko nubundi umuntu yajaga gusarura akicigwayo. umuntu yaja gukora ikindi kintu yaja mu rurenge akicigwa yaragiye inkazi
umuntu yaje gucuruza akicigwa yaragiye inkazi niko nabo bafashwe bicwa bazira uko baremwe bamaze kubica barabifata ako kagara naho muri iyo groupe bari bafite bahuriramwe muri ico gihe kugira ngo bavuge ko bitwa kagara nibo babivuze bonyine avuga ngo baje mu kagara kabo kuganira ngo kuvyo ngo uburyo genero ngo icishije abantu naho niho batangiriye twebwe uburyo twumva ko bano bana bishwe no kurengera abavyeyi n'igihugu cabo no kwanga kwirwangazwa ngo bakugwe mu gihugu kituve usareba bazavuga ngo bakunda igihugu ariko iyo tureka tukemera ibitekerezo byabo tuba twarangajwe byararangiye tutakinagifite nimba igihugu tukigifite ni kubwaba bana bahagurutse bakanga kwangazwa akagara nako au contraire kakavuga ngo yicishije abantu ni nk'abazize ubusa rero aho niho izina kagara rihera n'abantu bari contraire y'ubwoko utamenya ibyo bashingiyeho abantu twabuze uko tubita nukuri nimba hari abantu naburi yizina njewe n'abantu bitwa kagara kuko izina kagara tiri definisa izo bakora ntaho bihuriye n'izina kuko uvuga ngo pupu izina ryabo ni pupu gusa n'iki kintu kidafite ariko izo bakora nabuze ikintu nabuze meaning yabyo yego ngira ngo na biyita aba nationaliste biyita nationaliste n'aba nationaliste how good ni nk'ishaka okay kagara wenda niryo rizwi hanze yego ariko na nationaliste okay ni parti politique yego donc mu yandi magamba kagara ni n'aba nationaliste yego aba nationaliste bavuze ni parti politique ngira ngo nari nzi kuri akagara wenda ubifite amakuru ngo uduha amakuru ayiwewe aho kuba kagara nabo mubembe bikagira inzira nkaba mu mubembe nyine kuko nawe ni umuntu ubuha ugwanira nawe ibindi yumva ko ari uburenganzira bwe ariko umuntu wanga bene wawe ntabwo nomuba kubera yuko buriya nivyo biyita ngo n'aba nationaliste sinzi nimba kuba umunationaliste umunational bisobanuye kwemera ibivuzwe Bibiliya iravuga ngo umuswa wese ngo yemera ikivuzwe cyose ngo umuswa ngo yemera ikivuzwe cyose okay ngira ngo bari mu murongo wa leta yego bari mu murongo wa leta buriya bisobanuye ivyo byaba binsobanuriye ko bari mu murongo wo kutwica gusa nta kindi n'ubundi biracyari muri bya bisobanuro tu kuba mu murongo wa leta iriho none ya Gisekedi ni mu murongo wo kutwica kubera yuko Gisekedi nta na rimwe yigeze agaragariza umunyamurenge uziko atarakandagira mu Minembwe ariko hari n'ibindi bice atarageramo bya Kongo uziko yakuyeho komine Minembwe hari yindi komine wumvise yakuyeho uretse y'abanyamurenge wari wumva president atinye gukora ijambo mu baturage cyo kwisi president agakuraho imyanzuro yafashwe n'ubuyobozi ngo zagira impaka mu baturage iyo ni ari ijambo nigeze kumva kuri radio Rwanda ngo umuntu ngo agomba kugira ngo amaso saya abiri gusa
ngo hari n'irindi rya gatatu ngo ryitwa kureba kure. Aya abiri areba hano turi kureba, ariko hari irindi jisho rya gatatu umuntu agomba kugira ryitwa ngo kureba kure. Ririya jambo nimba Gisegeti yarahagaritse, yaravuze ngo abaye ayihagaritse, risobanuye no, yarayanze. Yabaye ayihagaritse kugeza ryari? Ejo bundi iyo batamutora ntiyari yarayihagaritse? Ejo bundi iyo batamutora ntiyari avuye ku butegetsi atayitanze? N'ubu yarayitanze aho yagarukiye kuri manda yindi ya kabiri. Kuki we muntu mu buyobozi bw'atategetse yuko itangwa? Kubera yuko atwanga. Okay, aba nationaliste aho muri mwese mutwumve. Ejo bundi president ari kwiyamamaza, president wa republika, iyo yashakaga kugira ngo anezeze abaturage abone amajwi menshi, yavugaga ibintu bibiri kandi bibi cyane. Yavugaga yuko azarwana n'igihugu gituranyi u Rwanda, akakuraho buriya butegetsi. Agasubira akavuga yuko mu magambo yavuze muri Uvira na Goma, yaravuze ngo azogenda ngo abo ngabo ba infiltre binjiye mu butegetsi bwa Kongo, mu gisirikare cyabo, bataraba Kongomani vrai Congolais, ngo azagenda bamara umwe. Uravyibuka bivuze yambaye ishati y'umweru yanditseho 20 kuko ntuze yiwe yari number 20, ni sapu y'umweru, ni patari tari umweru, ntibuka niba ari navy blue. Aravuga ngo azagenda mara umwe. Donc kuki yumva ko agomba kubonera amajwi muko abakongomani bumva yuko azotumara, kandi yuko azarasa u Rwanda. Ese u Rwanda turabibwira Kagara gashigikiye leta ya Kongo na president bamushima, bavuga ko ari aba national, bumva ko bagomba kuba bafite ukuri koko. Ese ni gute igihugu uretse akantu k'agashomborozanyo ko gushomboroza niko ikinyamurenge tuvuga, ni gute igihugu gihora cumva yuko mu ndahiro, muri speeches no mu migabo n'imigambi y'igihugu avuga yuko azatera ikindi gihugu gituranye? Tekereza yuko igihugu kindi rero yavuze gutyo, yavuzeho gutyo, kigomba kubifata nko gupfa kuvuga, kandi igakurikiza amategeko, igakurikiza droit de l'homme. Iyo droit de l'homme niyo yashizeho icyaha ku muntu wakoze genocide. Warangiza Kongo yose irabafasha, irabahisha. Bamwe barashaje, abandi ko baravukana iyo esprit, wewe ngurabashigikiye ngo kandi ngo leta yacu ngo nta kibazo ifite, ngo turwanya leta yacu. Turwanya leta ni ibihugu byose bihiruka ubutegetsi. Kugwanya leta ni uburenganzira bw'abaturage bari mu gihugu. Ibihugu byose ku isi byemerewe guhirika ubutegetsi buriho bagashiraho ubundi buhuje nuko abaturage bo kwishimira. Kandi iyo bafite imbaraga zo kubuhirika, kudeta iremewe, nanone waba ufite ubushobozi bwo kuyigwanya ukayikuraho, biremewe. Ntabwo biba bivuze ngo turi umunyagihugu ngo ubwo wahagurutse kugwanya ubutegetsi bw'igihugu cyanyu. Biriya myumvire yiriya leta yacu yari kwiriye kubona abantu bahaguruka bafite ubushobozi, kudeta wenda n'imbinaniranye bakabuhirika ku ngufu, bukavaho hakaza ubundi butegetsi bwa Kongo, apana bw'u Rwanda, apana bw'u Burundi. Ntabwo abantu bari kurwana baba barwana ku nyungu z'ikindi gihugu, barwana ku nyungu zabo, bagakuraho ubutegetsi bagashiraho ubundi bashaka. Neza sibo bonyine bagomba kubyumva, bigomba kumvwa n'abaturage hafi ya bose, ariko birumvikana hariho bamwe bataba babyumva gutyo ku nyungu zabo, cyane cyane baba bafite akazi, barahawe imirimo muri leta, bakabona bagahembwa, bakanezezwa n'imishahara babona. Ariko umuturage wo hasi, ariko hari ikindi iwacu kibitera, bumva ko bayobowe neza.
iyo bafite perezida uvuga ko yanga umunyamurenge cyangwa ushoraho abanyamurenge intambara tabarasebo tabahora amafuti yabo akayakavaringa akarwanya umuntu gusa witwa umututsi cyangwa isura yacu, ibyo bumva ko bihagije bayobowe neza. Ariko tugiye mu bikorwa rero aribyo bigaragaza ubuyobozi bwiza. Kongo ntigira umuhanda. Umuhanda uri muri Kongo ni uw'ababirigi basize. Kongo ntigira nta masoko uzabona muri Kongo yubatse, nta muhanda, kandi ishingiro ry'iterambere ni umuhanda. Umuhanda wubakwa nande? Hubakwa na guverinoma. None umuturage muto wo hasi ikindi yoshima leta adahembwa atagira gute, atari umuhanda utuma afata ubucuruzi bwe ivyashara bye akagenda akabigeza aho ashaka kugera hose. Abo bo bavuga ngo ubwo butegetsi barabushima, atari kubushimira ivangura moko iriya discrimination. Ikindi yaba bushimira ni kigaragara ibikorwa remezo zakozwe n'ubwo butegetsi, akumva yuko iwe bumunyuze. Niki nta kindi no kubera yuko aba yumva yuko ari uwo mu ruhande rwabo kandi ashobora kubasapotinga kugira ngo birukane witwa umunyamurenge gusa. Nico bakundira umutegetsi wabo, ariko ntabwo ari uko abakora ibikorwa nk'iby'ibindi bihugu bikora. Icyifuzo cyawe nuko regime yahinduka? Icyifuzo cyanje nuko mbere abanyakagara, icyambere nuko abanyakagara twari tuvuze bohindura ibitekerezo bakumva yuko dukeneye kubaho dufite uburenganzira buhagije mu gihugu hose, kandi ibyo leta yacu bashigikiye ntibikora. Bareke n'ikintu bagira kindi utambajije cyo gufata n'umugore warwanye ngira ngo babishira ku Rwanda. Ikintu cyose kibaye muri Kongo kidafite kidasobanutse bavuga ko ari u Rwanda rwabiteye. Akantu kose abapfuye n'abishwe n'ikibandi kiba muri Kongo leta yafashe kabaha imbunda bose ku mugaragaro, bamara kuja mu kibandi barasana ngo n'u Rwanda rubiteye. Ivyo bintu akagara kagende kabiveho ibintu zo kuguma kurenganya igihugu c'abandi bakivuga mu buryo bizamara bikasa naho bigiye kwitirirwa abanyamurenge twese. Oya, na gasekte gatoya kishizemwo kwanga bene wabo bava amaraso amwe bavukana mu maraso, kandi abantu nkabo Imana yonyine ari izomenye. Nabuze uko mbita, nakubwiye ngo nabuze uko mbita umuntu wanga abavandimwe biwe agakunda bamwanga. Hanyuma ku butegetsi warumbajije ku gihugu, nje numva regime igomba guhindurwa n'amatwara agahinduka, kugira ngo turebe ko natwe twogira umuhanda, turebe ko natwe twogira igihugu nk'ivy'abandi, turebe ko natwe umuntu yocuruza bigakunda. Ubu nyenti wocuruza muri Kongo uhaheruka ryari? 94. Tubona uko tuza turara tugenda mu majoro mu mamodoka tuja mu byacu muri business zacu. Muri Kongo kwibesha ku manywa bakamenya gusa ngo ufite business ufite iri mu ifaranga, igihe kirekire ngo uhaye n'ukwezi, utaba wafuye waba wanyazwe ivyo byose ufite ukagenda imbokoboko. Twifuza rero ko regime yahinduka tukagira ubutegetsi nk'ubw'ibindi bihugu byose, natwe tukagira kwishira tukizana tukamuvinga igihugu cyose tukakizunguruka turi gukora aho umuntu akunze akabari hwabo. Ubu nyine umukongomana hakunze si hwabo, baramuvangura bagezaho bavuga ngo Swahili phone. N'abandi tusangiye tuvuga igiswahili muri este nabo baravanguye kuri none. Ubwo butegetsi nk'ubwo rero turabwiyamye mu izina rya Yesu butuve hejuru. Urakoze cyane Dani, urakoze rwose ku kiganiro cyiza duhaye. Hanyuma bakunzi bacu turabasaba ko mwakomeza kulikinga ibiganiro dukora ndetse munakora subscribe nakagaruka. Murakoze cyane. Asante sana. Ubwoko bwacu bwose tubifurije amahoro aho bari, ndetse nabo mu Kagara bagira amahoro. Ya Yesu. Ya Yesu.